lijepo pozdravljam u ime organizatora Zavoda Burja i opet se zahvaljam svim. Kod nas ima 3 grupacije Roma i sad ću da vam predstavim manje više ono što smo pripremili. Osnovana je 2014. godine. Vlasti od 2006. godine je tu i bili smo pod sankcijama američke vlade, gdje smo bili crna rupa, znači označeni od strane američke vlade, a sad smo pozitivna, znači lokalna zajednica sa pozitivnim okruženjem, koliko smo za ti... Obrok. Sva djeca u ovih 5 dana, znači radnih dana, kada idu u školu, imaju mogućnost da dođu kod nas. Tako da postižu oni održivost. Da li ćemo mi postići u nekom narednom periodu samo održivost, a imamo već ambicije, imamo i mogućnosti, imamo ideje, da se to ispuniti, to je već neka druga priča. U planu, nijednoj strategiji i tako dalje, ali ok, tu je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava bilo kreativno pa je osmislilo taj program gdje su spojili socijalno uključivanje sa zapošljavanjem i mi trenutno zapošljavamo 5 žena na usluzi pomoći u kući starijim i nemoćnim. Prosvjetnog društva Matija Gubec, pravnik po struci, volonter, zaposlenik Osnovnog suda u Subotici, ali evo jedna sjajna priča koju smo mi pokušali, kroz koju smo zapravo pokušali da podignemo kapacitete ne samo Hrvata koji tamo žive, nego kompletne lokalne zajednice. Sada smo postali primjer dobre prakse pa nas vodaju na sve strane i prikazuju želje. Uspjeli vidjeti različite aspekte i različite načine rada i funkcioniranja različitih dionika u našem sustavu, a sve aktivnosti su usmjerene u principu ka jednom te istom cilju i mislim da iz ovog nekakvog našeg današnjeg, sutrašnjeg druženja već vidim da mogu izaći neki lijepi projekti. Grada Umaga. Ono na što smo onako dosta ponosni jest da imamo učilište za 3. životnu dob. Osim nas u Republici Hrvatskoj samo Zagreb ima još formalizirano učilište za 3. životnu dob i taj projekt nam traje već 12 godina. Dakle, naši trećački... Skrbi obrazovanja i zapošljavanja. Naravno, duboko smo povezani sa izbjeglicama kojima je potrebna posebna pomoć, što se odnosi naravno na izbjeglice koji su došli tokom migracije, znači ljudi koji rade u praksi i traže se tu zapravo zajedničke teme migranata, manjina i to se obrađuje. Vi svi dolazite iz zemalja koji su pristupile tom dokumentu, znači da su se pravno vezale da izvršavaju tu konvenciju i to je jedini pravno zavezujući dokument uopšte u međunarodnoj zajednici o pravima manjina. Nažalost, u ovakvoj oblici postoji samo na engleskom i na francuskom, pa sam donijela jednu kopiju da može i na ovo. Također, oni koji ste došli autima ili kako god, imamo ovdje formulare za povratak troškovnika. Sad da li će to kao u svojstvu pravnih lica ili u svojstvu na projekata. Zato što, recimo, kod nas neki ti klasični projekti što je SRS i drugi decentralizirani programi, koja je najbolja prijava, najbolje napisana, ona se odobre. A tu se uvijek kao kod nas govore, uzmite projekt proporcionalno. Zapravo bio puno veći učinak na našu organizaciju od nekih europskih socijalnih fondova koje smo... A što se Erasmusa tiče, to Nikolina dobro zna. Znači politike, kako je njima tamo, onda to reflektuje i kod nas. Koje smo i namjeri da ćemo ih ispuniti i da li smo ih ispunili, standardno. Jer moraju oni postavljati bilo pa dok se tehnika napravi, dok se sve opet tamo vidi kako će ići, dok dođe moderatorka. Tako da tamo u celju je suštinski tako, moderatorka će imati